Ini laptop baru daripada Acer, Predator Triton 14 AI. Yang buat laptop ni unik, dia datang sekali dengan stylus yang korang boleh guna atas trackpad. Saya test dekat Pentools, respon je agak menarik. Tapi function kalau guna untuk tulis nota ringkas, style dokumen, okey digunakan dengan stylus ni. Laptop ni memang fokus pada portability. Berat dia cuma 1.6kg dan nipis dia bawah 17mm. Laptop ni ada Intel Core Ultra 9 288V dan Nvidia GeForce RTX 5070 110W. Sesuai untuk edit video 4K ataupun 8K, run DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects dan of course gaming AAA. Skrin dia 14.5 inci OLED WQSGA+, warna dia DCI P3 100% dan Calman Verified. Untuk color grading, edit gambar atau content creator, warna dia memang sharp dan accurate. Refresh rate dia 120Hz plus response time dia 1 millisecond. So gaming pun smooth. Untuk bagi laptop ni tak panas, dalam ni ada Aeroblade 3D Gen 6 Graphene TIM dan Acer Vortex Glow untuk tolong maintain performance masa korang render video lama ataupun heavy gaming. Keyboard dia ada mini LED RGB. Trackpad dia besar dengan Corning Gorilla Glass, so tak salah dan stylus pun tak cepat haus. Harga dia RM12,999. Memang premium tapi ini kategori laptop portable powerhouse untuk gamer dan content creator profesional. Bukan laptop je yang saya nak tunjuk hari ni, tapi kalau korang jenis yang selalu kerja dekat luar, wifi tak stabil, Acer ada lagi satu benda, Acer M6e 5G MiFi. Dia sokong SIM, virtual SIM dan eSIM dan boleh pakai di lebih 135 negara. Boleh tukar 5G jadi hotspot laju dengan Wi-Fi 6E. Guna jalur 6GHz 2x2 MIMO. Banyak device boleh sambung sekali, kelajuan dia boleh cecah 96Gbps. Tapi ikut network lah. Bateri tahan lama sampai 28 jam, ringan je dalam 300 gram saja dan ada IP68. Masuk hutan pun boleh bawa. Harga dia RM999. Itulah device yang menarik daripada Acer. Apa pandangan korang? Cuba komen kat bawah.